Sinar Jaya. Luar biasa. Sinar Jaya. Luar biasa. Sinar Jaya. Luar biasa. Sinar Jaya. Luar biasa. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you, I had enough. I don't want you. It's time for you to go. Pada hari ini, tanggal 7 November 2021, para driver dan para awak keras mempertahankan PT Sinar Jaya hingga lalu melaksanakan yang ujian kompetensi ini dilaksanakan mendapatkan sertifikasi yang berskala nasional. Yang lulus akan mendapatkan sertifikasi berlogo Lambang Garuda. Menurut informasinya, sertifikat I never saw it coming. I akan tidak couldn't lulus read the apabila lolos signs. dalam I proses don't know why I sertifikasi let you in this time. I sebuah must be blind. piagam I guess I usaha couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, yang I have to memiliki keep you off my mind. logo 'Cause of you, Lambang Garuda dan bisa dipakai I don't want you. It's time for you to go. di Oh, mana saja, di perusahaan-perusahaan mana saja yang bergerak di bidang transportasi. Ini bukan abal-abal ini. Kita harus menjawab semua materi dengan baik dan benar untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi di bidang transportasi. Pelatihan ini disponsori oleh PT Sinar Jaya Galang, sebuah perusahaan akuntansi, dan hari ini berada di Kota Makassar. PT Sinar Jaya Galang, luar biasa. Sinar Jaya, Sinar Jaya, Luar biasa. Sinar Jaya, Luar biasa.